le afionga ia Lemalu, Bob Lemalu, se tasi fo'i o sui o le company whaatau whale Ray White i le nei tai au. Whaatalo whaatu i lau afionga Lemalu? Talofa Janine, whaatalo whaatu pa ima malu tatu atu nuu nei tai au fok. Whaftaile whata smai tato polo kalame nei tai au. O la ofisili mua wha omulumole le malu o le ohani au o nanga i mawhaiona e tautua iei mo le atunu. Ia, whaftai mo le fasili, Janine, ia, o tūlanga o whaatau atu o whale motu a tatu ainga po tatu tangata. I lungon marketi taimi nei. Excuse me, tasina o se o nanga mwhena o sosani atu ai. Ia, o fo il whaatau mai o se whale fawal ale ainga po tangata. First time buyers. Ia, e tele fo ia o nanga ia mwhena o sosani atu ai. So, o ani mea e ta whaataita ingala o loo whaafunga mai se tasi o loo mana o e whaata watu sana whale. O ani vaenga e te tauona malamalama iei i lātou ai le i whaata watu a lātou whale. Ia, o tūlanga whaapea o le sailinga mo se tau whaataitai. Pe o mea tāua nai a matai. Awai e tāua lava i tatu tangata o na lātou i loa po la se tau whaataitai. Awa o in peona e mawhai e ona whai ia mo meo planning po le anga i atu po ia fufuanga e fia mana o mea ainga. Ia peo o inale o le tua na mo e tauna amatai i la katonu. So le taonga la lea appraisal? Appraisal, po le market value, po le valuation, market valuation. E se mai la le taonga la neo le registered valuation. Awa e se amena i lua. O le ale e se ngā vaenga i lua whamunu mo le malu. Tusa la le market valuation, po le market appraisal, o le wha tusa o le whale al ainga. I si whale i wa whaatau talua i se teimi lata mai. A le mela le o le registered valuation, o le tangata e sa o le professional, usually o le tangata o ex-builder, po se tangata whapena, o masani, mo levananga lue i me whaatau whale. O tangata ia au mai le bank, e o mai lau te va aia tono le whale. Ia ma whaatusa fo inisi whale, o inai ma o le registered value. Okay. Ioi ai peilau le sengol mātou market value le mo me le real estate agent. O le whaatusa i isi whale na taulia i se temi taluai. Right. So if atusa la vaenga ia le registered valuation o le property, ia ma le tō suenga lea sa whai i isi properties i tutono o le li o lea, ma maua i loa le tau o le whale o le sao? O le saonga nā tene. So o la ofisili la whaamole le malu awa e iei la isi real estate agents e ese tau. E se tau o whale awe i tangata i o loo manana o e whaata watua la tau whale o lea le mafua anga o lea vaenga. O le mafua anga, o le tō tele o agents, i lau talitonunga, awa ese uma agents ia mo lato, i whainga o lato appraisal mo lato value. Ia o lava ia, o me tonu malsao, e ta tau lava o na whaatusa i whale ia ua whaatau watu i si taimi lata mai. A wai, i loo i malamalama, ma loo i loo, e tele fo i IC agent, e whai au lato tau. Au le saonga, e ta tau lawa na whaatusa i whale ia actual sales evidence po le sales data, ia walu watu. A wā o isi, peona o tarano atu, o isi agent, ia o le isi tangata i o whai alana tau, walu wā, tau mate po le a, o le si foi agent o ta watu tau o laima na o le auna foi na le e fofonga mai ai ia o lava ia e le o sao ta tau wa na fa tusa i fale ia o sold recently. Yes. So o le senga na o le tau tua o lo o iai e faifa le lava le tau su enga o lo o iai i fale o lo i tonu o li o ia male registered valuation e mawai le tau o le fale. Awa ia o le isi vaenga o la ofisili awa peona e ta ua e tele e yeisi agents tu sai avatu le tau mawalunga fia mai e loa tangata i le tau lea e yeisona fianga i le vaenga lea o le whalave tupu i nā tūlanga a wha pe o mawalunga tele tau
o ta watu le agent ia o talia fo ile ona ia lona winga fa fainga ta ona talia fale pe e to tele ata ngata e o mai ai fa longa tu tau fale pe abatu ni offer awa mawalalo tele offer ile va ainga o le ona ia o inae e tu poil fale velave awa ava pele tau le fale lona winga o le a o mele ta ungo le days on market will sit on the market for a longer time o tu langala na elele le mole fa atawa tu le fale awa o matou tal tonunga i matou industry o le umio le taimi le il fale lungo le market ya it's fa solo mai lalo tau le fale o mela na ile fa matala tu te le taimi AC agent ya ese foi a agent pe no fai atu. Yeah. So, toi fo ila ile vaenga lea, so a fai o o mana o se tangata I whaata watu ala tau fale, what are some things that they need to be aware of? You know, ina ia, po lea se lisi fo ia te taona iai, ina ia malamalama fo I vaenga o le whaata watu ala tau fale. O tu so, o se tu ta ua lava leo mele ta o days on market awa o te leo o tangata e le tau malama li tula leo o tu so fei o inga o le marketi awa mo meo tangata o me whaatau fale o mo meo bias e le umi se taimi e o atu e vai se fale fo ile a ape o lau te sila pia se fale o lunga le marketi e pe a ape umi se taimi o vale farmas o faba yaso ia wa mata fo ino ese ile interest o bias la to o fa pe that house has been on the market for a while, for a long time. Yeah. Why? For yes, why has it been on the market for that long? Masalo ise se fale tonu fale le o lai o na nale ona, you know. O tu so o mela ia ma fo bias o tu ainga mela ia e fa matala tu le agent e te tawana fa manino makilia o mamea ai ia nga ia tu ile tulanga le fata watu fale. So le vaenga le tau ai lava le tau au nanga wa vaenga ye mawhaiona e wha malama fo I vaenga. Wani si vaenga le tau tu e mawhaiona fisoswani atua ia I la tō lo fia wha atau atua la tō fale. Ia, e tu sa o le tu fo ila le a mana o tangata I se tau mawalunga. E ia awala e te tau na ui iai. E ia tapenanga ma mea te tau na tapena iai. Aile I o atu I nā taimi awala tō tele o tangata o homeowners. E mana o I le tau mawalunga ma whaavave, ma whaapose. Ai, e whaisina whaingata, e le whaingofie, e te tau iai, I uia inga ia, te tau na ngai iai. Ia o mela I o whaamatala tu mo meo sale method. E tā ua tele sale method a wā o le whilinga ale auna. E a fi ai pe manui ai le I le whaasolongo le polkalam. E tā ua tele o mea o masalo o whaafonga ma whaalongo I latu mo meo auctions. Auctions versus price by negotiation. Versus asking price. Awa e tele ia mo meo options I le mele le tau le sale method. O me umalava ia e te tauna whaamatala tu I le agency manino lele. Mana ia le vaenga Lemalu whaftai fo I mo le saunoanga malamalama. Now, leisi vaenga temi nei lea o lo o tele mai ai le update po le vaenga lea mai le market, po le housing market. So, I lo sila fia, o se temi le leile nei I le marketi o fale e whaatau watu ai se fale, po se temi lei fo I lea e whaatau ai sau fale, o lea sau sila fia le vaenga. Anel fasili chanin. I aulava ia so se taimi o le tausanga o e tele manono ia pa ule le upu o mo meo o I le kalena la le tausanga e tele mo meo influences po factors right e fai pataitai la o le oktopa la lea o le la faile I le palota general elections lea o le vai taimi la na a whaapea so se whale o lunga marketi. E o lo taimi nei o le general elections, I elections I watea. O vai taimi na e tango fi mo meo bias, a mesa mo meo investors o developers tangata I e whauwhale. E tā ofi uma. E o atu le elections whaapea ma whauwhau lesi developer. Po la suinga lea mo me malo, pe suin malo pe le ai. Right.
no ono no foile le investment fa apia masalo se uta alfi monite se fa tali po il malo awa a fa pe o se malo le limo au ia o a matano fa tau fali a fa pe tau le ia e tau fina il totele o palota i o ngalue ai i tau sanga i wote e o lo te mira palota o tau fi fa tau fali were nervous. Basic buyers are, let's wait until the elections finish. O nei loa ile la ngai lunga. Po ai malo le la tulai mai. So o ke topa la le motiva ai e fa pea. O na e tau leni pa se buy activity o na e toi a fa pea o tu langa na. E te lengi se le marketi o fale. E te lengi se le tau lia fale. O to se fale marketi taimina ia lona winga. Well, I may say it's a ngata you now know they have to go overseas. Yeah. Well, talia le offer po le price wo pa ula le talia ino le price. Ono lea o le ni paia. So o I tu ainga mea lai na e te tau ona malama lama pe wha manino atu le agent. I ta ngata i wha tau atu o lato fale a wao o ina e loa i le manuia o le wha tau ngon fale pe le ai. O sa ula sosoani po sa ula ngolanga o iai po se whautuanga. A wha pe o se ta ngata o lo wha tau atu lato fale. They're thinking about it for Christmas. O sa sosoani atu iai. Look before October, look before the elections. Awa e mauti noa e o atu loke topa, wo pa ume lalo tau fale. So, o tu ainga me lai e tau na wha ama lama tu le agent, po lea le te meo tau sanga, ia maua le agent, po me ia tupu in that time of the market. Mana ia le vaenga, very informative. Whamulu mole le malu o lau fesili muli. O le ale asau se isi au fautuanga mo i lātou o loo fia whaatawa lātou whale I le teimi nei. Or what's your advice for those who are thinking of selling their homes? Yes. Masalo, this is what I see a lot is o le mea le o le whaatau, don't take the first offer. A whaapea o e nufo mawhau po wa tele o tangata o latu fo ile wa latu ai le tu le tu I o tangata po agents e o atu vatuni offer ya o lava ia o leta lia o first offer wa ai atu o le mande le sau me o le offer le ai o melo te o te tamafai e ta watu tangata e o e va ai masu sue po ai si agent sue po ani si offer awa Lono winga lai talil offer mo how do you not know or compare ma tusa isi offer compare ma tusa ia a tonu le you might be wasting or losing another tens of thousands of dollars while o tele te mo te ai tu langa fa pe mo fa no tele fa pe sa ta tawa na su le ma vai malu so po fi nisi offer mo a while melo te ai man mele o malama ai o le fatau va o office o inai e mawele man we tulanga man we o fatau watu o fale tangata a pela even the first offer tautele lope pe to mo sisi le ask the question pe ale alo so emsaili so mana ia le vaenga le malu e yese isi vaenga te fia sa no ia o vaenga mun muri lava le o le first time buyer Janin talsanga tu tatu tangata tatu ainga meiso e o foi tatu tupulanga tala vou tangata ia o lo te ola to kiwi saver yes a fa pe ia ola vai uta mana o ia to tele ia first time buyers or home owners I tatu atunu I Samoa ai meiso foi Pacifica leanga tele tatu foi numera pe o tu langa leo Pacific home owners so o sau fautuanga ia o so matultuli pa fesili ia o e tala noi tangata ia mo me mortgage brokers ia o so ma vai po la tu langa where am I at what is my position what is my financial position can I afford to buy a house now what to tele o lai fa putul kiwi saver e nga tele kiwi saver mele deposit al to tele o tato we're not aware of that e leo malama le tulanga le but that's okay ale malama pe sili tangata le malama talk to the mortgage broker if I can't do it now when can I do it face it
plan for ilia I o atu the 2 years, or it might be even a year. Then I can go and the bank will say yes, our may so loan that first time. So or se sanita wala na multatu atu no first time buyers go out and ask, ring agents, ring may se atangate mortgage brokers, but talk to them and they will help you. Yeah. You don't know what you don't know, yeah. That's exactly right. Whaptai lawa fionga Lemalu, Bob Lemalu, me le company whaatau whale Ray White, leo lo whaatasi mai le tātou polokalame nei tai au. Manuia lava singa whaptai le whaavanoa ino lo teimi Lemalu, and have a great day. Thank you, Janine. Thank you.